Jesus. Iwasifiso. Yes. Kunetimbi letinengi lotilwako letilulandzelako lamva kwakho. Mbani Victor? Kama lamdelinye. Oh Jesus, Jesus. Prophesy, man of God. Simakade uthi angikhulume nawe namhlanje ngikukhulule ngoba indzaba yakho indzala. Wena usebenza kahle kumele ngabe umuntu lomkhulu kakhulu wena but imali ayiboni ukuthi yendana. Amen. Sebenzini wende kawushayele. Ngiyashayela phela. Amen. Ngiyashayela phela. Tulewanzen. Loya. Are you an electrician or electricity? La ngisebenza khona. Like Okay, so la guys. Ngisebenza ngagesi. Oh Jesus, Jesus. as in SEC or emergency. Ngagesi. Oh yes, Jesus, Jesus. Hey. Moya wankulunkulu uthi namhlanje ang-activate angivule ndodakho uvuleke manje uvuleke completely impilo yakho ngoba impilo yakho ihamba kancane impilo yakho iyemuva esithi ngabe iya phambili indzaba ithi kwafika ingilosi yesitha ingilosi phakathi yafike mhlalisen pass Oh Jesus. Emehlo akubukile bafuna kulibulala lekhaleni Yes. wena uqala kwakha indlu wena uvule emehlo abanene Yes. kude bakankosi ohlobana nawo Talwa babangosi. Gogo lokutalaba. kude bakamoda umuntu bathiko Ngwakamlethane mina so uthi mlethane emdawo. Usinanathelo sami. iwanduduzo moletsane Yes, molethane. lo moda ungisinathelo sanapho Nathelo sami. Yes. ngiyakubona na uyasebenza but I'm seeing a business uNkulunkulu something like utema trailer Yes, ngama trailer trailer rentals uredisele ma trailer Yes, prophet. jena tankulunkulu wena umuntu ufike makafuna kusebenza umnike itrailer ayirent uhambe nayo Yes, prophet. kufuneka irent le trailer sangoja hlola amadimoni nemandla man Chawula lo ne we matlo omat kune matlo Amat. ngibalo thina ngagesi Sonke siyawarisha. Nami ngiyawarisha. weva ukuthi ngihlanganisa umlilo ke la thenda niyanikana bazalwane lokungathi ngibona uyaphakama ezini lengathi no matter lithemba bese lingekho Amen. no matter lithemba bese kude no matter bese ungasaboni phambili but ngikubona uyaphakama uthi uNkulunkulu uyaphakama amen uthi uNkulunkulu uyaphakama uNkulunkulu uthi wena urich wena umuntu onjingile but imali yakho iyavalwa uthi uNkulunkulu ukuba rich futhi Ngihamba netimoto. uthi uNkulunkulu wena utakuphakamisa wena kufike ingelo zasepherezini afike ebandodaka uthi uNkulunkulu utakuphakamisa wena bakafaka ukuthi hlona ngani nawo Ngwakhona ngwafaka uthe. Faka uthe uthi uNkulunkulu utakuphakamisa confirmation of prophecy. Are you pregnant? Are you pregnant? Anna? How are you? Sino tingnya? Buya na mga kopi.
Bia mkoti manje. Kala umbambe lesinyeni right here. Bakakwenda 4. Okay. 4. Yeah, ndawubethela sibusiso. Lento yena there is a spirit less demonic sasomnikela. Kunespirit nakuwo. Moya uNkulunkulu angibonisa sona. Awuke uve any movement la. Akabe. Ngiyayiva. Kwena jaja leba. Kwenda ngathi ngeke ngiphreki but bese ngibona ngesikhathi. Uyambona ke sokuthi yakuvumela futhi. Ngikusho. Uze uNkulunkulu angikutshele ukuthi kune spirit lapha kufaka sona satikoloshi. Lento ila kuwe. Kubuzulala emqineni. Angika. Kubuzulala emqineni. Sengina uyiviki. Uneliviki. Bathi into lenteka kole. Ngende. Khawula lo. Maki. Mo. So Miguel. Who is this one? Mienwa. I want to feel amativo. Ninengeke mfana mbamba neso. Yeah. Mbamba neso though there are some lebukudlukudle mbobona lokufuna kunehlukanisa. Ngisona into nayi lemhlupha lasinyeni sakhe. Laputsa imende ngalele yabona into le. Uthi uNkulunkulu umoya lombu Sathane loyo. Ufuna kukhipha lo bagcine behlukana nalo. Yayilenza. Athi ngeke avume uNkulunkulu.